DVC ni nan kut kanin tlai na mai ni nga zan thong pang krak simlai mai ni li zan sumilam priat le cheu tluk I CDF Hakha le Ralkap ani kahdohnak Hakha khuathar BOC le ingwa bank ponga a ummi in chung khar pani chu Ralkap ni mai ni nga zing le sumilam priat le cheu tluk a an luhhnawh na I nu pani le pa pakhat an di lak minung pathum an tlai na hi tlai mi na he zarwanga da an tlai na ti mi ngal asilo tia thawng kan thai Hakha khwa a palek le Ralkap ni minung som nga leng an tlai chang na I cheu chu taza choi mi zong an tia kan thai uknak la tu Ralkap ni rammi thilri fir sho le chu ti bantok an to chin langmang hleya solnak ngai lo rammi tha tlai le tukvel an to chin langmang cha a memaram chan karlak chawza National Unity Government NUG ni mizapi rungveng tu phu People Defence Force Sir asi tia NUG ni meininga a chathan anchua mi chunga kumsom sari leng ramchung buai nak dai tar nak ding le santlai mi hum him nak le riantung tlang thlen kho nak dinga a help me Federal Army Sir kho nak dingi mai suang kal chung dinga mizapi rungveng tu phu People Defence Force kan sernak asi tia BP ngayin an langtar Mandalay ramten sin kain peng toma khwa Tuluk Gas Pipe Line a congtu na umnak palek sakhan chu ahau asi an ngal lo mi minung pakul tluk ni mai ni nga zing lai sumilam panga tluk a an luhhnawh nai palek sakhana a ummi palek minung paruk chunga pathum an thi memaram uknak la tu Ralkap nulaya tuluk a tin rammi ni zoom asi cha a hi Tuluk Gas Pipe Line hi rook asi ti in social media I alin sat ngai lewa hi thil achan hi asi tia RFA ni atial memaram uknak la tu Ralkap he ipe tlain chawlehnak atua mi ta chu valai chung ramdi lakni zohfel nak an tu ok asi tia valai chung se riantuannak le a ramlian pasari G7 meetinga America ni forfiel nak atua ti in meininga a yankung khwa America embassy zungni athan America ram dang pe tlai nak le minister Anthony Berlinken ni memaram uknak la tu Ralkap ni rammi chung I an to sernak vialte chu G7 chungtal ram vialte ni fakpi in kan dau za ukphung lamtluana memaram akal kho thannak ding a Ralkap he ape tlai mi chawlehnak pau valei chung ramdi lakni kan zohfel than ok asi tia achimi Ralkap chawlehnak phi kharmi kan pe zut lai tia achim chap tia BBC ni atial kum thong ni la kumkul la kumkhat chachon kum I tang sha a ong mi siangak chan hani college le university kainak sakho asi chang I siang ukna sin le tonvo ngai tu dang na sina tang khra mark result chu mei ni hlei khatok in lakho asi chang tia Ralkap ukna council ni mei ninga a athan asina in ramchung hunkip a Ralkap ni uknak alak mi an thla hlan lo siang in kan lut kholo siangak chia thisen chuak mi lamchi riang mangin siang in kan kai kholo tia du lo nak lang tar si ti in BBC ni atial mainelia memaram kong he pe tlai in America hloto lower house meeting to asi chumhuna memaram UN Palai u chomu thun chu hldoni behelmi le nak to adingena kai ve chumhuna u chomu thun ni memaram boy nak tawlrel na he American ni tlang tla tu tuan vo nalak fiang thlangte in rian na tuan ok herlai tia achim u chomu thun ni America hloto lower house meetinga Myanmar mini pezul in Ralkap daukal na antua CDM chol chang nak zong ngol asilo na kong rammi cha a chan kar lak chawza NUG chawza zong sir asi chang nak kong le Ralkap ni pezul in rammi chunga achia kha tukmi to sernak antua ri nak kong achimi hum him nak ape tu ding ahlam tuk chang mi Myanmar mi hum him nak pek ding an aidin okong a bom nak pek ding nak ding in lalo angei lo mi na zong an nak ding in kong tawlrel pek ding memaram chung mun cheu khat a vanlong zuan kho lo nak ri khia pek ding uknak la tu Ralkap chu valei chung ram kip ni siam nam zor nak
phi ding kong for fiel piak ding uknak la tu Ralkap he ape tlai mi chawlehnak po pe zul in phi piak ding uknak la tu Ralkap na ni an man mi bank account vialte phi piak ding ramleng a Ralkap ni tangkasham an thak mi vialte phi piak ding le NUG chawza long chaw hlanin an ma he riantuanti ding kong zong achim chi chun atu liu chan he namne atong mi Rohingya na kongkaw tawlrel nak dinga chan tha asifon tia Myanmar UN Palai u chomu thoni ro nak zong a peng na tia BBC ni atel DVC thawng angai tu hindi lak chunga lungnop nak tampi gni